ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва фуқарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, имрӯз як мавзӯи бисёр муҳим ва барои тамоми мардуми тоҷик як мавзӯи беҳад хуби манфиатдор дорем, яъне ки дар бораи ана ҳамун вабое ки дар тамоми дунё паҳн шуд, дар бораи ана ҳамун гап мезанем ки мутаассифона бори дигар ба Тоҷикистон омад. Бояд масофаро риоя кунем, яъне ки 1.5 метр бояд мо худдорӣ кунем. Ана ҳамин маскҳое ки яъне ки ниқобҳое ки ман дорам, дӯстони азиз, 1 сомон аст ва ин 1 сомон мумкин 1 нафарро наҷот диҳад, аввалу охир худованд. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, биёед якдигарро ҳифз кунем. Барои мардум фаҳмидан ва мардум да шинавидан, диданшон, хабардор шуданшон ҳатман лайк монем, поделиться кунем. мавози пурратар маълумот метавонем дар бораи ана ҳамин вабо. имрӯз 21 январ зимни баргузории ситоди навбатии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба андешидани чораҳои мушаххас ҷиҳати пешгирӣ ва табобатии гирифтори бемории COVID-19 маълум гардид ки давоми як шабонарӯзи охир дар мамлакат 23 ҳолати нави гирифторшавии шаҳрвандон ба ин сироят ба қайд гирифта шудааст. дӯстони азиз, дар ин ҷо бисёр аст. Ман танҳо як чизро қайд кардани ҳастам ки маскҳо, яъне ниқобҳо истифода барем ва дар он ҷо бисёриҳо мегӯяд ки ин фоида надорад. Ҳамин чизро беҳуда набироварданд. илми тиб бошад, бисёр паҳн шудагия ва бисёр машҳур шудагия ва бисёр пеш рафтагия. ба ҳамин хотир ҳар чизе ки мақсад талабгор аст бояд мо риоя кунем. саломатии шумо саломатии мо. Ба ҳамин хотир саломатиро нигоҳ мекунем. барои тамоми ҳамватанони азизамон гуфтанӣ ҳастам ки саломатии шумо барои мо бисёр муҳим аст. ман ҳамчун як шаҳрванд, ҳамчун як хизматкори ин ватан, ҳар яки мо шумо вазифадор ҳастем ки шаҳрвандои худро фаҳмонем ки барои саломатии онҳо бояд мо саҳми худро гузорем. агар суханҳое ки ман мегӯям ба як нафари шаҳрвандони азизамон расад, фоидааш чӣ қадар ман хурсанд мешавам. ба ин хотир дӯстони азиз гуфтанӣ ҳастам ки ман ҳамчун як дӯсти шумо, ҳамчун як бародари шумо аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки дар кӯчаҳо, дар боғҳо, дар нақлиётҳо, дар хусусан дар шаҳри Душанбе, дар автобусҳо эҳтиёт кунед. аз ана ҳамин антисептикҳое ки ҳаст истифода барем ва аз ниқобҳое ки ҳаст дар ин ҷо истифода барем. аз ҳамаи шумо боз ҳам шавад эҳтиромона хоҳиш мекунам ки эҳтиёт кунед, масофаро риоя кунед ва наздикони худро фаҳмонед чӣ қадар дар пешатон бошад. ҳамчун ман чиқдре ки ман ба шумо фаҳмондастам беаҳамиятӣ накунед. бисёр мебинам дар кӯчаҳо, мебинам дар ҳақиқат бисёриҳо беаҳамиятӣ мекунанд ва ин ҳам ба зарари ҳар як мо шумо аст, барое ки пагоҳ имрӯз нашид фардо худо нишонад диҳад вирус ба шумо зарарашро расон, баъд дар он вақт пушаймон мешавед. барои ҳамин даст ба даст мешавем, якҷо мешавем, сарҷам мешавем ки ин вирусро мо аз ватани азизамон несту нобуд кунем. нагӯем ки моро насиҳат мекунанд, ин насиҳат нест. ҳамчун ман боз ҳам мегӯям ки ҳар яки мо вазифадор ҳастем ки гуфтаҳои духтурон берун набароем, чунки худо нишонад диҳад барои ҳар як мо шумо омаданаш мумкин аст. ба ин хотир эҳтиёт кунед, эҳтиёт кунед, эҳтиёт кунед. видеоро ҳатман лайк ва поделиться кунед ки дигарҳо ҳам бубинанду бохабар шаванд. то видеои ҳамда дар паноҳи худованд. چراغچی دهه‌ی آباد یابان بیا دادر بیشو بار تو مهمان تمام مردمش باننگ و آرند زی لطف و مرحمت ها گردی حیران بسم الله گفته سخن رانه من شاعر و حافظی یابانه من وصفی مردانی چراغچی کرده بهرتان از دل و جان خانه من گن پرکوراری جمهوری امان بود حسین زاده هم شهری ما نامی او نامی جماعت بگیریم هیکلی مرمری او در بری ما یادی بای شاهین کرده کنون یادی آثاری گرانی او کنم
مکتبی ده به نامش باشد سجده بر راهی روانی او کنم هرگه سوی معارف بیروم نعیمی تو را به یادم آید شهیدی پاک شرف الدین جان چون دلی بنده به فریاد آید رئیسی محله چندین سالها نیک فتح الله کریمی بوده است افتخاری دهی خود می نمود رحمتی شخصی کریمی بوده است هرگه بینم صابر جان را یادی قلق شایی بابا میکنم روح و ارواحش خدایا شاد باد کف برو برده دعایش میکنم با اکای سیف الدین لحظه که باخوریم در قدیره دریاوان نظری کرده به سروی قدی او یادم آمد سیف الله سلیمان فیض الله شریف و شادی رحیم هر دو استادان صنعت بودند حقی استادی من را دارند هر دو عمر با سعادت بودند پیری ده بابا میرزای رحیم بوده دعاگوی اهلی دهش پیسری و شمس دین جانی رحیم کاری نیک کرده بحری میهنش دوستی من سنگی مراد جانی رجب با برادرش تقای خانی رجب نامی نیکی خیش مانده این زمان قلبی گرمی مردمی ما بلعجب بود رئیسی محله چندین کرد بابا جانم خالم رادی چرمگر خدمتی عالی نموده بر وطن چون برادر سنگلی مظفر فریدون نوروز صبوری ایلهام بدردین جان سلیمان عالی من هر یکی با خلق و اعتباری نکو نرم گفتار و به صبر و علی من جور جان من قربانی سیراج تاجرین در شبکه جهانی یوتیوب همنوا ما رو پیوسته پیگیر باشید لایک подписаться و کامنت‌های بهترین رو البته فراموش نسازید سلامت ارجمند و موفق باشید با تاجیکستان عزیز پیشروی و مترقی نوبتی را آرزومندیم خیر